bituma jewe FBI yageze mu rugo yaraje kukubaza yaje mu rugo barabwa Kingungwa uvuga amagamba akomeye iriya leta y'u Rwanda kiragushakisha we kwice ngunyice ariko bigaragara neza ko ibyo bavuga ni nk'uko abanyamurenge ubuzima bwabo bukingiwe n'abanyarwanda oya ahubwo bwa exposure n'abanyarwanda gute ukuvuze ngo ni nkaho bukingiwe n'abanyarwanda ahubwo bwabaye expose kuko abanyarwanda batubesha ko bagiye kudutabara iwacu tugasanga iso donc ni porte malheur nibo bazana ibibazo tugira ntabwo bigeze n'umunsi n'umwe miliyoni 15 z'abanyakongo uti Kagame abazwa imiliyoni zirenga 16 Kagame iyaja kumenya ko abatutsi abarengera igihe yafataga ubutegetsi mu Rwanda taba yarashe indege ya Habyarimana kuko yarazi ko indege ya Habyarimana niraswa umututsi wese azapfa bona hari abanyamurenge bagomba kuhagiriza leta y'u Burundi kuri kora genocide muri buseruko bwa Kongo uvyakira gute nk'umuntu abikurikiranira hafi Mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye ndababwira ko kuri micro ni jewe nyene Juste Gael hanyuma kamera mwita umusaza haciye imyaka ishika kuri 29 akarere k'ubuseruko bwa Kongo gafise ikibazo ako karere gatuyemwe n'abantu bakunze kuragira n'ubundi bwoko bwinshi nabuse abandi n'abanyamurenge mwamwe ibonye kuri amakamera hari umurundi yamahaguruka kugira ngo ashobore kuvuga ibibazo avugira abantu kugira ngo atange ukuri abantu hitwame dutwagwa n'ikinyoma ndabura ko uno munsi rero ntaza ko ari wenyene nari nshatse kugira ngo uno munsi habe ikiyago umumenyesha makuru atabaza gusa ariko n'abasanzwe bavuga kuri ibi bibazo bashobore kuganira bahanahana ivyiyumviro maze ugira icyo yumvirije agire icyo asigaranye ndabura ko ndi kumwe n'umunyamurenge asanzwe aba mu gihugu ca Amerika muri leta ya Arizona amaze imyaka irenga 30 ari impunzi mbega kuri impunzi bivuze iki ibiza kuva muri kino kiyago nibiza kugira icyo bisigaranye ndamutse abanyamurenge bari mu Burundi mu Rwanda eka no kwisi yose ndabwira nti n'abarundi eka nabandi bumva runo rurimi bagira icyo basigaranye kwa kuri ahandi ndabaramutsa nyakubahwa Apotre Mbayaha mwaramusagaye nizera komeze neza nta musonga ameze neza ubwo si vyamwa vy'amahoro yawe ndi mu bisubizo nuko uba wiva gute kumwe n'umunyamurenge yakuriye mu iminembwe bona amahoro kuko jewe abatumanye igihe kirekire nibaza yuko jewe nagiye kumenya abanyamurenge neza mu mwaka w'ibihumbi 2003 na 4 kandi nigeze no kuyobora ikambi y'impunzi igwiriyemo abanyamurenge rero turazinanye bamwe turakorana imirimo y'Imana bari n'inshuti n'abagenzi no kuvuga ntiyumva ko ndi kumwe na mwene wacu wasanze abanyamurenge bari abantu bameze gute bo n'abanyamurenge uko nababonye hagati yabo n'abantu bazinanye usanga n'umwana mutahuye n'umutama amubaza ngo uruwande yamara ngo kumenya ngo uruwande akamenya inzu abamwe yo kwa basekuru nico kibonabonye bashoboye gusumbya abandi cya kabiri n'abantu y'umwe yagize ivyago bakunda gutabarana uretse muri iyi minsi nyene intambara mbona umengera ikituma bagira imvugo zibiri ariko mu bindi mu buzima bwa misi yose ni hanga riba hamwe kandi kiri naco n'ubwoko bukunda Imana barasenga cyane ndamutse abatamba igisimba bose bamenye ko cyavuye umurenge n'ukuri kw'Imana ndababwira ko ibubamfu bwanje ndi kubona Pastor Mukiza Kingungwa kuva hariya muri Arizona umunyamurenge yavukiye iminembwe ndabaramusanya ko wa Pastor murakoze reka tubashimire yego kuba mwatwiyegereje hano dushimire na Apotre Mbayahaga kuba yaratwiyegereje ni umukozi w'Imana twemera twizera namushimire rwose kuba ari mu ruhande rwacu atuvuganira icyo ni ikintu numvise gikomeye kuba naramubonye nahise numva ko mbonye nk'umubyeyi nibuka nka data wapfuye kera rero namwe mbashimira nitwa nk'uko bivuze Mukiza Kingungwa ntuye muri Arizona muri leta zunze ubumwe za Amerika ubu ndi hano mu Burundi nishimiye kuba mu Burundi ni igihugu cyiza rwose
wow kurusha ibihugu byose nagezemo kubera ko harimo umutekano utangaje harimo klima ni nziza nubwo idahuye nk'iyiwacu ariko imeze neza ariko nahasanze umutekano kurenza uwo numvaga mwe mufise imyaka novuga ko mwabonye ingene intambara yatanguye yatanguriye imurenge iri kurabera imurenge n'ahandi tubwire wewe nka pasteur imurenge hari hameze gute imbere y'intambara murakoze cyane imurenge njyewe navukiye mu Minembwe ariko tuza kwimuka tuja ahantu hitwa muri Bzura ni hagati ya Moba na Kalemi niho abanyamurenge benshi hafi ibihumbi 36 by'abantu bari batuye tugeze mu mahanga wenda urumva ndasimbutse tugeze mu mahanga nabaye umuyobozi w'abanyavyura tubita ababeve mbu umuyobozi w'abantu ibihumbi 36 sangaho nkoze data yakoze ni n'abantu data yakoze nawe yari umuyobozi wa chef de localité imyaka hafi 50 ubwo umuhungu w'umutware ngewe ni umwana w'ibwami niko nabivuga ego kuko iyo uvuze Kingungwa nta munyamurenge utamuzi ibyo byo ndabivuze no muri commentaire bazabivuga rero nukugira ngo mbabwire nyine uwo ndiwe rero icyo warumbajije uti intambara uko zatangiye imbere y'intambara hari hameze gute bari mubanye gute n'abakongomani imbere y'intambara twabanaga nk'abakongomani nk'abandi bose abana b'abanyamurenge bigiraga Fizi bakava mu Minembwe bakaje gucumbika Fizi mu bakristo nkuko apotre avuze mbayahaga abana ababembe bakaducumbikira bana biwacu barangiza amashuri bariga ariko tukagira amakonflit bene yasanzwe nkayabaye mu Rwanda mu Burundi hano n'ahandi hose noneho ariko tukakomeza kumentena twabyitaga ngo abira umwira hakaba umwira w'umubembe umwira w'umupfurero umwira w'umushi umwira no kuvuga inshuti nukuvuga inshuti donc bigasanga bya bindi bita igihango sinzi ko hano mu Burundi bavyita igihango kumva ko mushikiranye kugira ngo ufate umwana w'umuntu wa mugenzi wawe umucumbikire byabaga ari ikintu gikomeye cyane ubwo ni imbere y'intambara ariko intambara ziza kuza nyuma bituma abantu noneho bicana wenda muri detail turaza kubivuga uko abantu bicanye ariko Jose no munyamenyesha makuru ariko nanye mfise amatsiko rwose intambara zakomotse noneho intambara zakomotse mwari mubanye neza murabira mucumbikiranirana vyaje kugenda gute noneho 96 haje kuzamo igihe u Rwanda murabona ko rwafashwe muri 94 rufatwa rushigikiwe na Amerika gutsinda leta ya Habyarimana ruitsinze noneho kuko habaye intambara ikomeye bararwana kuko urumva leta ya Habyarimana yari ifite imbaraga nyinshi babona nta kundi buyitsinda kuko baravugaga ngo murasa ukuguru kw'ibumoso abantu bose ba APR donc inkotanyi bakarasa ukuguru kw'ibumoso bose bagenda barasha ukuguru kw'ibumoso ejo muzorasa ukuguru kw'iburyo bose bakarasa ukuguru kw'iburyo ari itegeko rivuye mu gisirikane bari babarusha imbaraga none baravuga ati no ntabwo dushobora ino ntambara dushobora ino ntambara tugomba guhanura indege ya Habyarimana nsubiye kure yego turasa indege ya Habyarimana nibyo byodufasha gufata igihugu none taguciriye ko tware ko tuvuga ivy'iwanyu yego bihereye i Rwanda gute igituma bihereye Rwanda nari ngiye gutangira 96 niyo mpamvu ngarutse kugira urumva rero sinzi ko tugira party ya mbere tukajya no kuya kabiri girako ariko kugira ngo mbabwire nari ngiye kubabwira mpuru ya iwacu ikitwa mpuru ya umuntu yarazindukaga akakubwira ngo tugira amakuru ukamuvuga ngo navuye aha nikamukuza ndambuka bayita idonido twe tuyitwa mpuru ya yego ndambuka mukuzi ngo ngere hakurya ndaruhwa nywa amazi cyangwa ngi umutsima wihamba tugirire mpuru ya hare rero barashe indege ya Habyarimana
murabizi byose birimo jewe nakoze muri UNHCR ishami ry'impunzi abarashe indege n'imbunda yayirashe biranditswe biri recorded tuza bayira donc barangije binjira mu gihugu baragifata kuko abahutu bahise barakara kuko indege ya Habyarimana yahanuwe bakora genocide noneho abantu baribaza muri iki gihe bati se ninde wakoze genocide nuwakoze umupango ukura sindege kugira ngo abandi barakare bagire gute ninde ivyo biracariho kandi ni ibintu bisaba gusobanura ariko bimaze kugera aho byageze bimaze gusobanuka rero bafashe ubutegetsi muri 1996 bapanga gufata Kongo umuntu mbere yahe yo kuvuga ngo ico gihe bari bazi ko hari abanyarwanda batuye muri Tanzania abanyarwanda batuye muri Uganda abanyarwanda batuye muri Kongo abo banyarwanda rero mwibuke ko hari ingeri nyinshi zitandukanye harabagiye muri 59 bimasisi Nord Kivu twebwe twagiye muri kera cyane mbere yuko partage ya Afrika iba imyaka hafi amajana 5 partage ya Afrika ariko yabaye mu 1885 ni abanyamurenge mwashika muri Kongo oya mbere yabaye baragiye imyaka amajana imbere imyaka myinshi imbere nono partage ya Afrika kugira ngo bamenye ngo iyi ni Kongo uru ni Rwanda uru ni Burundi ubu ni muri 1884 n'amezi hejuru babikoze murabyumva ko twebwe twisanze hariyo ahubwo tuvuga hari murenge dusanga ari twe twahageze kurusha ababembe n'abapfurero a verifier hari ibitabo bizerekana turaba kera cyane ariko akaba mouvement migratoire babita mu Gifaransa bantu bambukaga za Nord Kivu bagiye gushaka utuzi za Magrivi murabyumva abantu benshi muzabikurikirana abandi baje kugisha inka noneho ivyo bibaho ariko hakaba nibindi byagiye biba 59 bari abahunze igihe bakagame bahunze bahunga u Rwanda base wa Kagame cyaka yibana igihe cyaka ya rero ico gihe murumva ko hariho abandi banyarwanda bagiye ni naho izina ry'umunyamurenge ryari riri kuko twitwaga amazinane mwambajije ariko mureke mbisobanure neza twitwaga abanyaruguru aho tukwitwa ba muntu kuko tuvuga muntu tu ariko abanyarwanda n'abarundi ngira ngo muvuga ngo muntu donc tukitwa ba muntu donc tukitwa abanyakibira narindi vuze abanyamurenge ico gihe abandi bakatwita abanyarwanda noneho turicara inteko y'abanyamurenge iricara bara abantu 13 fita amazina yabo nayo no yabaha kandi wenda muri parti ya kabiri twobavuga na Gisaro hari turavuga tuti noneho tumentene muri aya mazina yose dufite tumentene izina rimwe kuko dutuye umurenge dufata izina umunyamurenge waho niho izina umunyamurenge ryaturutse ariko mwibuke ko ryari rihari imbere nkayo mazina yose mvuze rero u Rwanda rwinjirira muri 96 rwinjiriraho ho kuvuga ngo kuko twari dufite nyine ibintu bisanzwe igihe cya Mubutu president wa Republika yarakundaga abanyamurenge haba igihe cya Mulele n'abantu barimo ba Kabila barimo Joseph ba Mulele nyine undi witwa Mulele nawe niko yitwaga barwanya leta ya MPR parti politique unique yari hari noneho bamaze kuyirwanya Rolande ziraho ariko barwanyaga mu buto ico gihe noneho mu buto abanyamurenge intwaro ngo barwane birwaneho bafate cyangwa barwanya abo bantu ba Mulele barwanya leta donc bagwana kuri kote ya leta abanyamurenge barwana kuri kote ya leta donc izo nyine nari bisubiyeho navyo kugira ngo muzumve cyane wenda turaza tubisobanura rwose kuko ibyo mvuga ndabizi biri mu bitabo naguha nahuza kubikura hanyuma ico gihe noneho muri 1996 niyo nshaka kugarukaho cyane u Rwanda rudusanze ruprepara intambara ariko rukihagera kuko abanyamurenge bamwe barahunze abatanzania abagande abarundi b'abanyarwanda barahunga basubira rero mu gihugu
u Rwanda ruravuga ngo rurabwira abanyamurenge ngo turashaka ko muba abanyarwanda, turashaka kuefasa, kuzimya amateka yanyu muri Kongo. Basa n'abatugereranyije n'aba bantu ba 59. Turashaka ko tubazi mwebwe muba abanyarwanda, muri abanyarwanda n'ubundi murafata passport, murafata carte d'identité, muba abanyarwanda, tube bamwe kugira ngo kiriya gihugu murimwo tuzakigiremo uruhare twese tugisangire. Ahubwo bakora ibintu byitwa ngo ni nakagambane gasa nakavuga ngo ni muve iri iwanyu muze mwese muzi Rwanda muri abanyagihugu b'u Rwanda, muri abanyagihugu cy'u Rwanda, ahubwo muvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ariko kandi kinyamurenge n'ikinyarwanda n'ikirundi twese turabizi, uhita umuntu avuga nimba batugize bagiye kutugira abanyarwanda, namwe mwese n'abarundi baba abanyarwanda, reka tuvuge gutyo, cyangwa abanyarwanda bakaba abarundi, cyangwa abarundi n'abanyarwanda bakaba abanyamurenge, kuko imvugo zigiye zihura. Kandi jewe ndabizi imvugo haba n'igiswahili, igiswahili gikomoka mu Cyarabu, ni zirandimi zose ntekereza za Aziya. Rero nguko uko byagenze barabivuga ku mugaragaro bati noneho mwebwe nico dushaka kugira ngo tuzofate gukonkerire mu gifaransa murabyumva, n'ukwigarurira uturere. Ngiyo trike yahabaye, ngizi intambara aho zatangiriye, ngwaho umuzi mubi w'abanyamurenge batangira intambara. AFDL bashira Kabila ari Tanzania, bajegenda baramuzana biciye muri Museveni, baramuzana ati wewe turakugira iwacu tubyitaga kingirizo, donc stati turagushiraho winjire gutegekeremwo. Donc nk'umuntu musuraho nico giheje musika barebe abaje budetamaje wanyu. No baramujana Kabila amezi 9 yonyine bari bageze Kinshasa bahageze bashiraho Kabarebe. None abanyamurenge barabasirikare twari tutegereje ko ari bo bashiraho umunyamurenge, ariko bashiraho Kabarebe. Donc ya ntambara kwa guhuza bari bakumo bashaka kugahato bamwe badukoresha, biba birahindutse byama bihinduka ibintu byo kuvuga ngo nibo bonyine bigarurira igihugu. Abanyarwanda Sommet de l'État mu gihugu bigarurira igihugu, bashiraho chef wa état major Kabarebe. Kabila bamushiraho asa nk'umuntu bakoresha, ariko Kabila uriya yari umuntu ukomeye kuntu ashaka kubahinduka, bahindutse baramwica. Ubu ngubu turi kumfuza abanyarwanda, abaperezida bamaze kwica abanyarwanda. Ariko namwe ntaguciriyemwo ntibahizeho Kabare gusa, namwe barabashizeho uko bashizeho ministre Bizima Karaha ngo abe ministre wa Federal, bazana Moise Nyarugabo aba chef de cabinet umuyobozi mwishikire wa president, habaza Alias Rubegwa aja kuba chef de cabinet wa Karaha. Kuvuga n'abanyamurenge nabone babonye imyanya, abanyamurenge babonye imyanya, ariko twari twizeye d'abord ko mu gihugu cacu umunyamurenge aba president. Ivyo babijeje ahubwo nibyo batubwiraga. Abanyarwanda bari babwiye ati nimudufashe intambara mu kimutwara igihugu, abantu bakomeye ahubwo, ariko nabo muri ivyo bintu bagendaga bahuzagurika bimwe na bimwe, kuko Amerika yarabashigikiye gufata igihugu cy'u Rwanda, ariko noneho nabo baza gusa n'abakozi byabo Amerika idashaka. Niwo tuza wenda tuzavuga wenda mu parti yose tugenda tubisobanura. Bakoze ivyo badashaka gute? Kwica abantu miliyoni 15. Abanyamerika ntibari babifatikanyije kwica miliyoni. Hari hapfuye miliyoni zirenga. Zifite ikintu cyitwa mapping report, nico gukurikirana abantu bapfuye. Izo zose ntabo bw'abanyamerika bari basa nabize, bari bazi gusa ko babafashije, kandi none Kagame akora ibye nawe. Ibyo zo kuvuga ngo ashikirana n'abanyamurenge aba taje kubivye gusa. Noneho aho naringeze wenda sinzi ko nabarambiye, wenda navuze amagambo menshi, ariko aho naringeze nuko iyo ntambara bageze Kinshasa bashizeho Kabila d'abord reka bibabwire yarahiriye i Lubumbashi
instead au lieu ndavanga imvu au lieu yo kurahirira Kinshasa iwe arahirira Lubumbashi kuko yaramaze kumenya aba bantu aravuga ati aba bantu bahari ukuntu bameze bafite gatuza abanyarwanda bafite gatuza akagaye ko kugira ngo bantegeke ibyo ari byose nkora simbikoreye nk'umunyekongo arahirira Lubumbashi baza kuba bati noneho naho hariho trick nayo wenda tuzuza gusobanura trick yari hari kwari kuvuga ngo niba arahiri Kinshasa bashakaga kudiviza Kivu ushaka kuba ikindi gihugu kandi niyo yari intego y'abanyarwanda bacemwo Kongo Kabila arahirire Kinshasa babacemwo abavuga igiswahili cy'iburasirazuba bwa Kongo bacikemo niyo yari intego nyamukuru noneho abanyekongo basanga atari byo bavuga ati no ntabwo bizashoboka ko ducikamo noneho biza kuba ku mugaragaro bamwishe ubwo bamaze kumwica ariko mvuze mbere bataramwica yakoze igikorwa gikomeye arico ngiye gutindaho wenda muze kumbaza ikibazo cya kabiri yakoze igikorwa cyo kwirukana abanyarwanda arabwira ati mw'abanyarwanda mwe nimuve mu gihugu mwaramfashije niba mushaka amafaranga nyabahe yo kumfasha hasigaye mutahe arayabaha abwira Kabarebe wa chef d'état-major ngo atahe Kabarebe uko byaje kugenda arasohoka yamabwira Kabarebe abwira Nyarugabo Moise abwira Ruberwa abwira Karaha wari chef d'état-major ngo bajana ikintu catubabaje twebwe aho twari turi hose havugitse ni gute umuntu ngubwo afite intwaro bari abagabo n'abantu bizi Lubumbashi nando university nziza rwose izwi hakugira ngo babeshwe n'umuntu umwe aragira ngo ni bagende biyita abanyarwanda batahana n'abanyarwanda baje Kigali Azarias Rubevu ngo nabumva neza hamwe naho bari kumwe bamye n'imbere yaho bakorera leta y'u Rwanda ya barayikoreraga bari muri leta ya Kongo bakayikorera guhishwa hariko biza kugaragara ku karubanda ko bakorera leta zibiri none mwe ntimwumva yuko Kabila n'imbere hagusakirukana abanyarwanda Ruberwa gahaguruka na Moise gahaguruka na Karaha ntimwumva yuko abo bantu banyu bari mu nzego nkuru z'igihugu bari bahejeje kwemeza ko namwe muri abanyarwanda noneho bari abagabo nibo twari twizeye nk'abantu bayoboye abanyamurenge noneho bahita directement bafata icyemezo cyo gukurikira Kabarebe baba abanyarwanda pe kumugaragaro isi kandi wumve niyo baba abanyarwanda kumugaragaro bakabwira abandi hari abasirikare babagejeje ku butegetsi bari muri presidence abanyamurenge hari abaturage batuye mu ma province yose n'abasirikare batuye mu ma province yose bajya abasirikare bose deja barabasacrifiye baravuga ngo Karaha Nyarugabo na Ruberwa n'abanyarwanda kumbe bari muri Kongo ari abanyarwanda noneho abandi banyekongo barariyaje kumvise ngo hapfuye nimba ibihumbi bishika birenga 5 ahubwo 4 kuri 5 byinshi bazize ubwo buhemu bwa Nyarugabo na Azarias bemeye ko ari abanyarwanda kandi ari abakongomani ngo bagere wumve chose grave ikintu gikomeye ngo bagere Kigali baforma LCD ni umutwe wundi wiyongereye wa AFDL wundi wakuyeho Kabila nako mu butuku butegetsi witwaga AFDL noneho wakuyeho ubwo Kabila baramwica bamwishe bari bataramwica ariko mbere barahunga bageze Kigali bare mundi mutwe witwa LCD l'Assemblement Congolais pour la démocratie no kuvuga ko bwawe n'amabranche ya FPR yo ntabwo ari abanyekongo baremye LCD n'abanyarwanda ariko mbere yuko bayirema babanza gufata abanyarwanda bafata Goma na Bukavu abasirikare bonyine bategeka Nyarugabo Moise Nyarugabo Azarias Ruberwa Karaha n'uwundi witwa ngo Ondekane gutangaza ko ari bo
batangiye indambara iriya ya mbere bayitiriye abanyamurenge ngo abanyamurenge nibo bateye igihugu baragifata bashiraho nkuko Kabila batera igihugu abanyamurenge bavuye n'izina ry'abanyamurenge icya kabiri wumve izina umunyamurenge icya kabiri iyo RCD basabitirira noneho bati noneho abateye igihugu kumbe n'abanyamurenge nico catumye bavuga bati bariya bose b'abanyamurenge mubakureho n'abanzi b'igihugu none vy'ukuri umunyamurenge n'umukongomani cyane umunyarwanda n'umukongomani ndatanga wabaye n'umukongomani des années mu gihugu reka ngubwire njewe ntuye Amerika igihugu kigira amoko nibwo bwiza bw'igihugu kugira amoko atandukanye tukizere kuba mu gihugu nguvuge ngo uri umunyamurenge wenyine ngo uri umututsi wenyine ngo uri umuhutu wenyine no igihugu kigirwa ubwiza n'amoko ya utimura abakongomani buzuye 100% nico gituma Kongo ari nziza nuko ifite abanyamurenge n'ababembe n'abapfurere ariko muri abatutsi niyo bakoresha abanyarwanda kugira ngo bakomeze twegerane tuba abatutsi niyo turufu bakoresha tukabyanga cyane iyi turufu turi abanyamurenge kuko ubwoko bugira un seul no cyangwa une seule tribu ubwoko bu donc titwo kuyita ngo tuba abanyamurenge twongere twiyite abatutsi no twaba tugize ubwoko bwabo bwize amazina abiri kandi abanyarwanda nivyo bakoresha bakavuga ngo tube abatutsi donc ariho bumva ko abatutsi ngo bapfuye mu Rwanda ngo nabandi batutsi ngo bagiye gupfa muri Kongo iyo turufu tukashaka kuyanga cyane ariko bigaragara neza ko ibyo bavuga ni nkuko abanyamurenge ubuzima bwabo bukingiwe n'abanyarwanda oya ahubwo bwa exposure n'abanyarwanda gute ukuvuze ngo nkaho bukingiwe n'abanyarwanda ahubwo bwabaye expose kuko abanyarwanda batubesha ko bagiye kudutabara iwacu tugasanga iso donc ni porte malheur nibo bazana ibibazo tugira ntabwo bigeze n'umunsi n'umwe badutabara kuko wari ubivuze oya niko bivugwa kuko babigaragaza nk'agakingirizo k'amahanga kuvuga ngo never again ngo ubwicanyi bwabaye mu Rwanda rw'abatutsi ngo ntibuzongera kuba ngo mu bandi batutsi ariko reba nkubwire twebwe bakadusacrifier ku nyungu zabo ntabwo bashaka ko tubaho barashaka oya reka ngaruke muratuma ngaruka rero uko ngaruka nuko kwa mbere nuko Kagame iyaja kumenya ko abatutsi abarengera igihe yafataga ubutegetsi mu Rwanda taba yarashe indege ya Habyarimana nico gituma nabivuze kuko yarazi ko indege ya Habyarimana niraswa umututsi wese azapfa urumva ko yarakunze umututsi ahubwo yarakunze kwibera ku butegetsi hakaba ijambo rivuga ngo donc menamagi ujya umushonge ntabwo mwazo umureti menamagi ujya umureti donc menamagi abantu bamarasa meneke ariko wibereye ku butegetsi kumenga ico kintu konfirimye cyo korasha indege ya Habyarimana bavuga ko atari we abanyarwanda bati si twebwe option nizibi baravuze ngo ashobora kuba ari guverinoma yari hari yayirashe noneho barevye urebe nimero kuko mu Nations Unies yamaze kumenya indege imbunda yarashe aho yakorewe kandi ico gihe kuba indege asanga ntiba mu bubiko yari mu bubiko bw'isirage cy'u Rwanda ico ni kimwe cyambere icyakabiri ariko abanyamurenge beshi iyo bagize ati kingungwa we uravuga ukarenguka niko bambwira uravuga ukarenguka uraja muri Rwanda gute ariko ngagira ngo numvise abantu bazumve kuko nakoze muri Nations Unies kurikira Nations Unies buriya bari abantu baza bakurikira amakuru amadetail baba ya cyane baba babizi none ikindi naringiye donc waruvuze imbunda yarashe icyakabiri timuzi ko hari abanyarwanda babyivugiye ko bahawe uburenganzira bahunze igihugu baruzi biza bari abandi bande ni benshi turabafite nabo bavuze ko ari bo ba execute none ukavuga se ariko jewe umunyamakuru ambabarire gatoya turi ku ishuri twese sivyo none hari abanyamurenge bamwe
bari mwabo babaye abayobozi harimwo n'abafise ama association canke amashirahamwe y'abanyamurenge bayoboye berekana ubu munsi yuko u Rwanda ari umutabazi w'abanyamurenge sibyo mugabo haba kandi amakuru kandi afitiwe ivyemezo ko ivyago vy'ihonyabwoko ahubwo byakozwe mu banyamurenge guhera muri za 2017 rikozwe na za Rede Tabara n'iyindi mihari izo Rede Tabara zigizwe n'abatutsi bavuye mu Burundi bakaja kwigishizwa inkoho mu Rwanda bakabambika bakabatuma kuja kwica abanyamurenge umuntu yo kwitwa ugutabara akongera akaba ukumara umwivyo bintu mutubwira erega muraducanga natwe bimeze gute ibira bintu by'iwacu biracanganye cyane kugira ngo tubisobanure neza bisaba ko twitonda Rede Tabara zavuye Rede Tabara n'abantu bahunze leta y'u Burundi mu 2015 bamwe bari bateguye gukubita kudeta baniyo mbare sinzi aho aba ari mu Rwanda bari bahungira mu Rwanda bahungira n'igice kinini cyo mu Rwanda bari bafite gahunda yuko umunyamurenge agomba kuva iwacu yimuke ahave ave mu minembwe u Rwanda ruhoke ruhaye ukipe mwibuke ko nababwiye ngo twebwe ngo hari n'inama yabereye Kigali gihe kimwe nyinshi ndaza kuhagera yuko bateguza yuko mugomba kuva iwanyu tugomba kuva iwacu mukaharekerwa abanyarwanda bakaje kuhoka bakahaba mwebwe hageze abavyanka bababwira bati muranka ku neza tuvuze inzira igihumbi zo kuhaba ku none igitero cya Rede Tabara cyo kuza guturira amazu guturira ibigega guturira imirima kwica no kunyaga ibitungwa inka cyane ntiyoba ari imwe muri zanzira igihumbi u Rwanda rwari rutanga gukoresha nico ngiye gusobanura sawa rwose noneho abantu ntibari mu kumenya ukuri kw'ibintu turabwira abarundi tukabwira abanyamurenge tukabwira abanyarwanda batabizi kari agatsiko k'u Rwanda niko nyina bayazana ikibazo kayowe na Kagame yateguye ko azadukuririye amanama araba y'abantu bakuriye abanyamurenge mu Rwanda kuri university barabatumira bamara amasaha 12 bari mu nama bicaye barabwira ngo turashaka ko muva iwanyu kuzihe mpamvu barabwira ati kuzihe mpamvu iwanyu hari umutekano muke hariho intera hamwe zahungiyeyo zizabica nkuko zishe abanyarwanda hano abatutsi ko bavuga namwe muri abatutsi bagashaka kuri dutsindira iyo zina muri abatutsi none namwe muzicwa abanyamurenge barabwira ati no twebwe tuzi kwirwanaho turi two kwirwanirira batoya mwanze kutwumvira ngo muvi iwanyu dufite inzira igihumbi zo kubakura iwanyu nimba mwanze abantu biwacu umunyamurenge nigeze kubivuga umunsi umwe ku maradiyo abana b'abasore barabihindura bavuga ngo umunyamurenge kuva imurenge ni nk'urufi kuva mu mazi kuko umunyamurenge ibaze yiwe ni murenge avuyeyo yapfa hari abasaza murabizi barezisite rero banze niho bohereje iriya Rede Tabara intego yayo yahawe ikiraka imaze kugera mu Rwanda imaze kuba specialize ntabwo yari Rede Tabaraga yonyine yari kumwe n'abanyarwanda baravanga baja mu iwacu uko yambutse nabyo turabizi dufite inzira zazo n'ama preve n'ibintu bigaragara uko bambutse bashatse mbere rugikubita gukura umunyamurenge iwacu kubanza kumunyaga inkaze bazice ku ntego yacu yo kudukuragayo kwari kuvuga ngo tuveyo noneho nitumara kuja mu nkambi ndetse barahategura ngo ni hariya ku Kibuye noneho bameze ko bategura inkambi yo kudutuza mu abanyamurenge atantambara iraba baravugaga ngo tuvi iwacu intambara itaraba niyo yari plan bubatse kambi y'impunzi z'abanyamurenge umutekano ukiri mu minembwe igitero cya Leta Tabara kitaraba ariko hariho bandi deja bari bariyo
hariho abandi bari bariyo bahunze noneho bavuga ko bategura ikintu citwa ngo simusiga umunyamurenge wese agomba ku Rwanda agomba kuri Rwanda ntaba kibaye umunyamurenge iyo yageze i Rwanda ni umunyarwanda bamuha ibyangombwa none uyamara ko umunyarwanda hanyuma hakaba izina umunyamurenge rigasiba ngana rigashira rishize rero niyo yari intego yo kuvuga ngo hariya nimba tuhavuye bahashire base militaire ibe bazariyere na ahantu hakorerwa ibikorwa zo gucunga kuko bashakaga harimo abarundi bafate rero bazofate Hereditabari fata uburundi bigarurire u Rwanda nkuko barufite bigarurire uburundi bigarurire na East Congo harabagize ibihugu nivyo bafise muri agenda yabo ingiyo agenda ngo bizoshoboka none yewe umugambi wa Kagame wo gufata uburundi none iriya kudeta ya nkuru nziza bateguye ntabwo mubizi ko ari u Rwanda ruri inyuma ya kandi kibwira ko ari u Rwanda rwari ruri inyuma baniyo mbare bahungiye mu Rwanda igice cyose cyahungiye mu Rwanda biriya byari préparé ibihugu bitatu donc mu gihe kimwe none ubu bisobanura ko rero n'ubu uwo mugambi akiwufise uyu mugambi noneho twumva amaraporo menshi agenda avuga yuko M23 natwigwaneho MRDP n'ZFC n'izindi zose ari ivy'u Rwanda no kuvuga no baracarondera twa duce twiwanyu hamwe mu dufata bagamije gufata Burundi noneho utegura intambara ntumenye uko irangira urayitegura ukagira ngo none uko wayiteguye niko bimeze Kagame arashaje urabona aja mu ma speeches hariya akavuga ibintu ngira ngo marabyumvishaje ubundi ngo abahungu biyo ngo yabwiye abahungu be ngo baje mu gisirikare ngo nuko nsimbiye kuri izo ngo baje mu gisirikare ngo umwe aramwangira mwarabyumvise ariko agihaye avuga bahita bakuraho ikiganiro timwabyumvise kuva tubayeho kandi tutarumva muri unit club bakuraho ikiganiro ca president kandi president si wowe watanze itegeko ryo wikura bamwe baravuga ngo ni umugore we wavuze ngo uyu muzehe arashaje mes frères sigaye avuga ibintu donc nibyo mvugaga ngo yateguye intambara none amaze gusaza nawe zirimo araceza mu mutwe yaranyeganyeze turabizi twese donc amaraso y'umuntu ntiyoroshe ibyo miliyoni navuze 10 na zitanu miliyoni 15 z'abanyakongo ugira ngo zopfa upfa gusa umuntu umwe ari utegura intambara ukagira ngo Imana yo mu ijuru yo yamureka no uti Kagame abazwa imiliyoni zirenga 16 z'abanyamurenge umunyamakuru wa France yaramubaje ejo ndetse wewe kuvuga ngo miliyoni imwe niyo yapfuye mu Rwanda aho Kongo kuri mu declara miliyoni 15 kandi bakavuga ngo ni wewe wabishe none bisobanura umugabo arareba ariko urumva abazungu kudubabaza bati wowe iyo miliyoni uvuga y'u Rwanda nta munyekongo wabigize mu ruhare ahubwo biravuga ko ari wewe kuko warashe indege mes frères twatuvugisha ukuri twatuvuge kuko ukuri tuvuga bituma jewe FBI yageze mu rugo hari ya Amerika muri Arizona FBI ni gisirikare yaraje kukwaza yaje mu rugo barabwa Kingungwa uvuga amagamba akomeye iriya leta y'u Rwanda kiragushakisha ngo kwice none ngizi nimero mfite nimero za FBI ngizi nimero turabizi bari abagabo turabazi ibyo uvuga tuzi ko ari ukuri komera ariko ngizi nimero nugira ikibazo ukabona umuntu wawe ngizi nimero uzadutelefone tugutabara ndazifite yumva ko nabababaje kuri naze zihore nange kuvuga n'amandi mabanga uti Kagame amaze kwica abantu benshi harimo abanyamurenge imiliyoni 15 z'abanyamurenge oya sa abanyamurenge gusa bakongomani Kongo bose muri rusange abanyamurenge ni wenda ndaza kureba ntibeshe ureba nonasisi hapfuye ibihumbi 5
z'abanyamurenge noneho guhera ico gihe nonasisi ugakomeza hapfuye abandi banyamurenge benshi hari n'abandi bagwa mu mazu hari iwacu ni benshi bamaze gupfa abanyamurenge specifically bishwe n'u Rwanda sifite umubare wabo ariko nawo no ubona ndaza ntuze mu 2018 havugwa yuko hari abanyamurenge barashwe n'igipolisi cy'u Rwanda bariko barekarama gutaha b'impunzi hapfuye bangahe hapfuye 22 barashwe n'igipolisi cy'u Rwanda bale réel abafaransa diko bavyita amabale agaragara Nations Unies yaravuze rube nyarwa buri ukunda kuvugira abanyamurenge twaramubajije kubera ko utavugira abanyamurenge barakiriwe mu Rwanda ngo ya ngo sinovuga iby'u Rwanda afite ibibazo byinshi afite n'amaudio bamufashe Nations Unies yarabivuze barasiwe mu nkambi za Kibuye hariya nababwiye bashakaga kohereza abanyamurenge niho barasiwe bashakaga gutaha iwabo kubera inzara abari ntibajya tango bari afite ibiyo bihagije nari umunyamurenge kugira ngo afungure icyo cyose ategerezwa gusomera agashotsa amata urumva mu nkambi hari anti basomera ndanka barya nyine ibintu byi bahabwa impungure n'ibindi bishimbo ibintu bene none baravuga bati turananiwe tugomba gutaha bavuze ko bashaka gutaha leta y'u Rwanda irababuza ibabujije baranga ati no turashaka gutaha iwacu bahita babarasa 22 bapfira turabivuga jewe nagiye kuri BBC ico gihe nja kuri BBC ndabivuga mvuga ko leta y'u Rwanda yisha abanyamurenge 22 tubaza Nyarugabo kuvugira abanyamurenge abafiri Rwanda ko abo Rwanda kutabavuga ukuru ntwari muramuzi metre nawe niho yaguye Mutebutsi uriya yahawe amazi yari yamwumva yamunyuza Jire Mutebutsi kandi yarabakoreye niwe warwanyije Masunzu mu 2002 cyagihe abanyarwanda benshi baguye hariya mu Minembwe haguye abasirikare b'u Rwanda batagira uko bangana benshi rero ngarutse kuri abo banyamurenge bapfuye b'impunzi turabivuga tubwira abacu banyarwabo nibo bari kuvuga iyo yose vyanditse mu madosiye y'ivyo Rwanda ruregwa mu mabi gwakoze zose biranditse yuko ivyo bishobora kuzoje habona igihe kuko nazi ko amadosiye nkayo ntapfa ntabura n'ibintu bigaragara bihari ariko dutegereza twavuga ngo mana bizoza ryari mugani wa yandirimbo ngo mana nguzogeza ryari ngo muzaza ryari guhorera amaraso yabera arataka buri munsi kubizera Imana muriko murabitubwira ndabumva neza abanyamurenge muri karata igomba gufasha leta y'u Rwanda kugira ngo ishobore gufata igice ca Est ya Kivu hamwe n'u Burundi niko bimeze noneho twebwe twabaye igishoro ikarita kuko bivuze twabaye igishoro kuko nta rindi zina abanyarwanda muri amanama navuze batumizaga abanyamurenge barababwiraga ngo ni mudufashe duteri wanyu yego nari ntarumva umuntu w'umugabo abwirwa ngo mfasha ngo ngusenyere urugo wari wazumva bene byo ngo mfasha ngo usenyere urugo abanyamurenge bacu baravyemera none bamaze kubyemera bemera ko dusenyerwa nimudufashe dusenye iwanyu kuko tugiye iwanyu twenyine abanyarwanda amahanga azadufatira ibihano namara kudufatira ibihano noneho usange tugize ibibazo mu Rwanda none ntiwumvishe iriya ntuze ya Mubaraka mu Bwanga yaravuze ngo turashaka kwibera muri Kongo ngo ni igihugu ngo bo bafite ibihugu binini ngo tugomba kurwaniramo donc ibihugu binini igihugu cya Kongo ngo bo bazaba bagenda barwanira iyo ngiyo ngo kuko ngo barwaniye mu Rwanda ngo kwaba ari kugwa kuri televiziyo ngo ukayigwira ngo ukagwira ku bana ngo n'abagore ngo ariko turashaka kuje iyo ngiyo ngo intambara tuyirangirize iyo ubwo bavugaga Kongo kugira ngo barangize intambara iwacu donc twebwe turi igishoro cy'inyungu u Rwanda rubona muri Kongo bakatwitwaza mu izina bakajana izina ryacu bagakurayo inoro
amabuye y'agaciro kugira ngo bakomeze bubake igihugu cyabo, twebwe dukomeze tuba impunzi twandagare. Baratwitwaza rero, nta rukundo ruhari nk'uko abantu benshi bavuga ngo ruraza kudutabara. Ntabwo u Rwanda rudutabara, ahubwo u Rwanda ruratwitwaza kugira ngo rwibere muri Kongo, runyage Kongo, rwigarurire agace ka Kongo. Tibumvise ejo bundi muri parlement baravuze ejo bundi ngo hari ibice byabyo ngo biri muri Kongo. Tekereza turi mu gihe tubona ko leta y'u Rwanda nk'uko uriko urabivuga yamivuga ngo iriko itabara ubwoko bw'abatutsi b'abanyamurenge baba mu gihugu ca Kongo, ariko vyongeye mwebwe nyine hagati yanyu y'abanyamurenge hari ababona bamaze kuguruka amaso, barabona yuko hari amaraso ariko araseseka, bakabivuga nk'uko muri ko murabivuga, ariko n'abandi bashigikiye leta y'u Rwanda ari kuri abatabara. Ubwo abanyamurenge ni mufise indimi zibiri, umuntu agira rumwe rwiwe, ariko iyo umuntu yivuguruje akavuga ibitandukanye bibiri abasa nyine tuvuga ngo afite indimi zibiri. Bariya bakoreshwa bavuga biriya byo gushigikira u Rwanda rutera igihugu cacu, niba abandi bahabwa indonke amafaranga kugira ngo bakinyize bibonere gusa, ariko ntibashakire umutekano igihugu cabo. Bariya nibo bakoreshejwe kuva 1996. Nibare twavugaga ba Moise Nyarwabo, ba Ruberwa, ba Karaha. Bariya ibo bafite amasezerano n'u Rwanda, bayavuyemo uwo munsi wopfa bubisha. Noneho twebwe nta masezerano n'u Rwanda tugirana, twebwe duhagurutse ubu ngubu tuvuga ibi bintu. Ibo bariya bavuga muvuga ngo indimi, ntabwo twogira indimi, dufite ururimi buri muntu agifite rumwe, ariko bo barabeshwe. Ni naco kinyoma twahagurutse kugira ngo tukinyomoze. Tidushaka ko umunyamurenge agendera mu kintu c'igishoro c'u Rwanda, agendera mu nyungu z'u Rwanda, ngo u Rwanda rwibonere Kongo, ruhahe Kongo, rubone hariho ibihugu bigira uko bibanye diplomasi. Ngubu urabona Burundi bufitanye amasezerano na Kongo, abasirikare b'Abarundi bari muri Kongo kubera ko Kongo yavyemeye, ariko abasirikare b'u Rwanda ntibigeze basinya amasezerano na Kongo, ibo bagenda rwihishwa bakitwaza abanyamurenge mwizina iriya M23 ubona ni abantu bakoreshwa biyita ngo nabanye Kongo, bagiye mu mishikirano taho usanga ipursa zitanu nizo zirimo bari abanye Kongo. Hari izindi pursa 95 n'abanyarwanda babafasha. Ari ugiye kuraba iyo M23 ubu intambara ziko ziraba, iravugwa ko hajye mu mirembwe kenshi yo intambara zikomeje baca baja mu banyamurenge mu mihana. Ubwo ni hari abanyamurenge bafise inyigisho mbi bari ko bagomba gufasha iyo leta y'u Rwanda kugira ngo ishobore kubandanya icukura ubutare na rya yaba ari intambara vyaba bikenewe yuko abanyamurenge bahunga hama abasirikare ba Kongo bagashobora gukura ico kibazo. Ngarutse mbere gatoya, abasirikare urabona b'u Rwanda kugira ngo bohereze Lady Tabara bakajana nabo kwari kugira ngo bakura abanyamurenge iri iwacu. Abanyamurenge banga kuvayo. Ubu nyine niyo ya ntego bagifite, bagakoresha bamwe muri twe kugira ngo babahe ifaranga, nibamara kubaha ifaranga noneho barwana intambara ziwacu, abaturage bananirwe bahunge. Ico nico gihari. Noneho ibyo uvuga rero byo kuvuga ngo abanyamurenge bamwe barabishigikiye ibyo u Rwanda rukora, barabishigikiye ku mpamvu bamwe n'aba extremiste baravuga ngo Kagame n'umututsi gusa. Ico Kagame n'umututsi, hari umwe wigeze kuvuga mu audio aravuga ngo aho kuraswa na Kabila ngo ahubwo ngo uraswa n'isasu rya Kagame. Tekera isasu, hari isasu rigira ubwoko ry'itutsi urumva ico kintu, hari nta sasu ry'itutsi riba, nta sasu ry'irihutu riba. None nkubaza isasu ryagubomba. Jewe nkubaza izi ntambara za M23 zatwigwa na MRDPF nande abanyamurenge muzifisemo inyungu iyi muzirindiriye mwiki? Baratubeshe ngo bagiye kuduha igihugu. Icya kabiri, kubera iki mu abantu b'abagabo bakuze bize tuzi nk'abanyamurenge tuzi bakiye ubwenge,
intambara ikaba yitwaje ko ari yanyu ni mwebwe yitirirwaga ibiganiro bigiye kubera Doha bigiye kubera Washington abagiye kuganira nta munyamurenge nimwe bashizemo ku meza y'ibiganiro nta kibazo cy'umunyamurenge kivuzwe muga mukabandanya mu Rwanda murindiriye iki noneho ahubwo banza umunyamurenge aboneka muri leta ya Kongo ba Kongolo bagaboneka kuri ya ruhande none muragwana leta yiwanyu mushaka iki abo nibajyaga bamwe bagenda bavuga ngo Kongo ngo ntiyemera abanyamurenge mugabo nkabona mu gisirikare cya Kongo harimo abajenero bagera 9 b'abanyamurenge aba officier ni giseke cyabo cyuzuye gisesekaye n'abandi basirikare mutubona muri presidence hari abantu b'abanyamurenge abahanuzi ba Kisekedi muri leta ya Kongo hariho bagisara mu badepite bantuze Levis ruke muri maruke Levis barimwo none muragomba mugwanire iki uno munsi kuvuga yuko Kongo itabemera muri ko mugwanira uburenganzira bwanyu dusobanurire uburenganzira mugwanira bundi nubu icyo uburenganzira urabizi ibihumbi 2002 baja Sun City ruberwa na Nyarugabo hari kiganiro kuri BBC na Ndayihurume bwavyaye abagabo babiri gusa yitwa Ruberwa na Nyarugabo kuburyo basigaye mwese bogenda bagaceceka ubwoko bugapfa ngo Nyarugabo yavyemeye bwagomba bugafatwa uko bushatse ngo Nyarugabo yavyemeye niko kweri mubona ko bikwiye kugenda pe noneho dore abanyamurenge kwikanga politike bibaho abantu bose bashigikiye bari abagabo ubu nyine barimo barabibona ko baboheje babataye mu rwobo none ngo bamare bamwe ntibaseruka baratinya bati reka uwacu bivuge ari we bigaragara ko ari wowe wabivuze je ntibigaragare ko anyije wabivuze donc bakabitinya abandi bakagira ubwoba nyine ngo bafite utuzu mu Rwanda bubatse amazu abandi ikishasa ntibayafise barafite aho irubumbashi ntibayafise zawuvira hose ntihuzuye abanyamurenge abayafitega nibo bavuga kuko bari mu Rwanda bakavuga ngo mu Rwanda bigeze kuvuga ikibazo urumva ko inzu yiwe u Rwanda ruyimwambura yo kwemera ko ubwo bwa buhona mugabe inzu ikagumaho none aboni aba extremiste turita ahubona aba materialiste murashize birara abona aba materialiste tugaruka ku kibazo nabaye ivyi Doha twarabisomye byo basi nta koze nimwe abanyamurenge irimo muracari mu rubuga mu Rwanda ngo muri ko muragwana mu Rwanda nande inyungu muvuze muri iyo ntambara ni nta nyungu dufite jewe ga urumva nje hwayivuga uko bivuga inyungu dufite ni saba bakanyiki batumwa na Ruberwa na Nyarugabo taco bahaye barwanira donc barimo barababwira gusa ngo ni mukora ibi bakabikora bagasa n'utubwa uzutubwa bacumuriza gushuhura ubwira akabwa ngo faturiye kakiruka kakamufata taco yakoze donc bari yanagakubita akabweje none biriya bintu wabivuga gute donc bariya nibo babikora donc bakunze intambari wabo barajana intambari wabo twendi tubirimo ikibazo c'abanyamurenge idoha mureke tuye kubesha ko birimo kubera ni gute uno munsi hari ishirahamwe ryitwa Mahoro Peace Association sindi bamwe nturi bamwe okay rigenda ritoza amafaranga y'imisada sibyo bavuga ko rero gufasha iwanyu kubera mu rugamba barimo ayo mafaranga akagura amasasu akagura kumbure n'ibindi bintu bikenera abantu ku rugamba aya mafaranga tozwa ku munyamurenge wese yari nukuyasuka mu ruzi mutabona icyo atazogarukana bariya bayatanga bababwira ko bayatangira iki bariya bayatanga n'injiji umuntu gusa akumva ngo bavuze ngo batanga amafaranga sari yago yonyine gusa harabitanga cyangwa ayo mafaranga niyo aje kubaka ayo mazu mu Rwanda muvuga none nk'ibihumbi 20 akabitanga gusa ngo ni ishaka ngo ry'ubwoko ishaka ry'ubwoko ridafite aho rishingiye ridafite aho rija bya bindi byo kuvuga gusa ngo yego ngo arareba imisaya arareba amazuru ico gusa akamata akumva hari yindi spirit behind hariho wundi mwuka inyuma udrivinga kubikora
abantu benshi baje kwicuza benshi ubu ngubu yaragabanutse amaze kugabanuka abantu ni bake bayatanga bamaze kugabanuka kubera ko bavuga ati ibi bintu ntagera iwacu kuba iwacu habuze umunyu isabune isukari amavuta imiti ibintu by'ibanze ntibiboneka why kubera ko amafaranga y'imfashanyo ntagenda aja muri twirwaneho aja gufasha imitwe yitwaje intwaro ico gihe Kanyiki Adela ni wari president wa Mahoro Peace Association Kanyiki akaba ajwe Kanyiki oya yari ajwe yari umuntu gusa udakora muri Mahoro ariko abagabo ngo baricaye abantu groupe de gens bakamuheza 70%. Ya 30% ngo nija gufasha iwacu niyo 30% tiyageragayo bakayaha Kanyiki 70% nijo akubwira rwose ndabizi bakayamuha ngo donc abanyamurenge batoje imfashanyo yo gufasha Kanyiki ya nikoga niwe kizigenza niwe gabahaye niwe batoye bashiramwo urumvaga nyamuhiryi mvuga sinzi ko mubyumva icyo naba groupe donc aba individu rubanda bumva ko bagomba kuyamuha ngo yakoze ajane 70 ngo yajane niyo yajaga mu ntambara gufasha intambara naco cyatumye yabona imwanya hariya nuko ya collectinga amafaranga nubavuye muri Amerika ejo bunije nari kiriyo yari hariya muri Amerika gukoza andi mafaranga agahuza abantu tuvuge kigice cy'abantu 200 bakavuga ngo bitange buri muntu 2,000 bakayatanga James akandi kabazo nimba anyemereye mbaza none ahiwanya abanyamurenge hari habari mu gisirikare cya leta cya FARDC hari habari muri iyo twigwaneho yahindutse inyeshamba zo kugwanya leta hakaba nabandi bari mu yitwa Gumino none kumenga habayemo namwe kurondera inyungu z'imigwi imwe itandukanye ubwoko muri rusange buri ko bugwanirwa n'umugwi uyuwe nabari muri leta nabari muri Gumino nabari twigwaneho iyo hagiye gutoza imfashanyo abanyamurenge bavuga ati tuje gufasha biwacu imisozi yiwacu bigenda gute iyo mihari yose irafashwa bagwanira koze zitari zimwe kandi bose bavuga ngo n'ubwoko uzaho twavuye twebwe twahamagaye Mahoro muri Amerika turabibwira ngo turashaka ko dukora mu buryo busobanutse numutubwira murabona abantu biwacu barimo barapfa tumaze igihe kuva nonasisi twishwa none rero twicare mwebwe muri bandi twarabagabo 25 nanje nari ndi musinyatire yanje yari mutuma ko komite y'amahoro duca mu bapasteri inzandiko turazifite zirahari duca mu bapasteri turashaka guhura n'amahoro tuyiganiriza bataba nabigomese barashaka kurwanya ubwoko no kuganira baranga abapasteri turabishuza barabyanga babyanze rero turavuga ati no tugiye kurema icacu none ko umuntu agwanya ubwoko ataburimwo umuntu agwanya ubwoko atari ubwiwe ataburimwo uya tuburimwo bizari byose kera twari turimo no twari n'ubu turimo none ngo tumare tuvuyemwo ubwo abantu bakomeza kwiyongera ubu tumaze kubibintu kudakoteza muri Mahoro vyambura ubunyamurenge biriya nivyo bavuga bakavuga ngo niba udatanze ngo ayo mafaranga ari musanzu ngo wewe ngo uri umwanzi w'ubwoko donc ubwoko mwebwe babutangira ikori donc ni ngakoga nawe uzumva iryo kori waribura bukabura aho niho bihera rero abantu niho batangira kuyoba turabwira ati ubwoko ntitwobugura none nimba mvukana na mukuru wanje iwa kabzu agatanga ifaranga kambwe nti je sinzitanga ayo bontandukanya amaraso ya mukuru wanje tuvana urumva bo yankuramwe ikindi kibazo abanyamurenge intambara ziradutse bamwe u Rwanda batenigo ruvyeyi rwacu abandi batoya ye nigo gwatumaze bimwe biraduka bamwe bashamwe imice ibiri bamwe bati turakagara abandi ngo turi bifobagana ziko duko tuvyumva zivyo noneho ukiyumvira nagiye gukurikirana nsanga hari inyigisho zimwe zigeze mu mashengero umuntu yitwa umwungere umukozi w'Imana akava hasi agashigikira inyeshamba agashigikira ko imiryango icikamo gutandukanya umugore n'umugabo gutandukanya umugore n'abana cyangwa umugabo n'abana
bamwe bakitwa Kagara abandi bakitwa ibifobagana kugeza naho bavuga bati umuntu muzomenya ko arakagara mwabakobwa mwe banyamurengekazi ntihagire umusore w'umunyakagara azokuresha ngo wemere ntituzoshingira n'ubukwe bw'abantu bo mu Kagara kandi mwabagabo mwe b'abanyakagara mumenye ko abagore banyu tubafise ibyo bikavugwa n'abakozi b'Imana none ni musinga ni musinga wabivuze umunsi umwe bafite abagore none ntiwumva ko bigeze ahantu habi aho gukiza ubwoko bw'abanyamurenga ahubwo ibi bintu bigejeje ubwoko ahantu habi amacakubira ageze no mu rukundo rw'abantu no mu gitanda no mu rushenge no mu isengero aha rero jewe nico nagomba kuvuga uwandiko mwavuze mwahaye mahoro nukuri abantu b'abanyamurenge tubazi nk'abantu b'abankamugayo inyankamugayo zikomeye mugabo turavye inyifato bariko baragira no munsi ibwa bwankamugayo mwari muzwi ko basa nuko abantu batanga kubacisha mwijisho abagabo bangana gutya bigezaho bitandukanya abantu umugore n'umugabo akamwita Kagara wundi gifobagane harabuza abagabo bitora ngo bicarire ubwoko bavuga bati nyabona twikure mu menyo y'abatwenzi ibi bintu sivyo nimba ru Rwanda ruri nyuma yavyo byabananiye gute iyo bageti yasudiranye abanyamurenge n'abanyarwanda yanse gucika yabuze mereze ibyo genda gute kuko ni kibazo ngomba kuvuga kuko hatabaye kwiyunga ikibazo bakibona ari kimwe ikibazo ngo bakibone kumwe bakibone ari kimwe kuko ndibuka arafa pasabere ko baravuga ngo bibuke ivya Gatumba bavuga ngo twibuke twiyubaka kwibuka naravyemeye ko byabaye kwiyubaka kweri birimo noneho twahuye n'ikibazo gikomeye giteye isoni no kubivuga noneho abantu bakagira ngo guhisha indwara ngo niko kuyizayikira irakwica ahubwo kuvuga indwara urwaye bituma ukira mu kirundi bavuga ngo uje ukira indwara arayirata uremera hariho dinayo uhakana ukabanza ukavuga ngo tuvuge nk'indwara ya sida cyangwa kanseri bavuga ngo urarwaye ukamuhakana ngo ya ngo sindwaye ntiwe ni iteho dore ikibazo rero ngice ikibazo dufite abanyamurenge none murumva kirakomeye kandi gisaba tubashimira natangiye mbivuga tubashimira kuba mwaramenye ikibazo twagize kuba mwarabanye n'abanyamurenge mukabimenya turi abanyamurenge n'ifura cyane niko nabazije zikomeye n'abantu ariko tugirwamo FPR yamiducamo aka yabaciyemo n'abajajanza aho naringiza iducamo kabiri kandi niko kuturangiza kwari kuturangiza imbaraga mutagarutse ngo mugabo bwabo bumwe bwanyu mugabo kuri ya mavarere y'umunyamurenge wa keya wa mugabo w'inyankamugayo intambara muri ko muragwana aho kwirangiza izoturangiza ngice kibazo nubwo tutaragera wenda size umwanya dusigaranye uko ngana twa tutaragera kuri gisirikare cyo Burundi kuba muri Kongo hariya turabishika kongira abantu sinzi simbizi donc rero ureke nkubwira aho bantu niho iruzingiye u Rwanda ruducamo rufata bamwe hari umugabo w'iwacu wavuye ruguru mu Minembwe agera mu Rwanda ngo ashike yo aravuga ngo mumshaka litike ndahevu batese byagenze gute tuwariye ntibagwaye ibyo ngoya ngo nasanze twatugabo kuturegerege iwacu turegerege ngo nitwe twabaye abagabo bakomeye ngo babagabo bakomeye ngo baba imbwa baba ni kibazo donc asanga ibintu byarashuramye imbere yuko mu Rwanda urugamba rundi rero uko ndabibona nk'impanuro nobaha banza mumenye gutandukanya ico mupfa n'ico mupfana ico mupfana kiruta ico mupfa kubona no musi hari abanyamurenge bataramutsa abandi no mu masengero duatuja mu ijuru bataja mu isengero kuvuga ngo hariya nguriya ngo ntavyumva ngo nakagara ngo ujye gifobagana nukuri ko Imana y'Amana mwatwigisha cyo nakirijwe mu isengero ry'abanyamurenge tekereza mwebwe muzohaba mwasanga mwarabaye nk'ivyapa birereka icyapa cerekana cyapa urashika mu mahwane kihakorera nguririja Igitega iririje Muramvya ariko kitaragera ariko cyo kikagoma gihagaza ntabwo urumva ndasetse ariko nari kuye kurira ni impanuro nagomba kubaha
jewe ndabazi nabanye nawe hari gihe ndabona ko gumo urebe Nyarugabo na Ruberwa kumva ndababaye Nyarugabo na Ruberwa baja iyo bageze ahantu mu Banyamulenge nibo baja ku gatuti bakavuga ijambo ry'Imana jewe ndasohoka Ruberwa yombwira nke Nyarugabo ubesha buri munsi aho uwo muntu mwobana gute je nigeze kuvuga nti abesha inshuro zisumbiza hema none kuko namwumvise kuri BBC ukamwumva kuri za Voix d'Amérique ukagaruka uno munsi ukamwumva kuri mama ugwa Gasabo ivyo avuga ukiyumvira uko avuze uwo munsi siko avuga ukavuga ejo ibi bintu nyabuna mugende murobanure abantu bamaze gukwama niko tuvuga mwikuremo ingoroji ariko abantu bazima ni benshi kandi bari abavyeyi bahoze hajya nubwo babagwanira barabireba bahoranye intuntu ku mutima bakavuga ati aba bana bacha abahungu bariko batugirira nabo ubwoko bugiye guhera hamwe umuntu uzohura akavuga ati urye no munyamurenga bagati reka nta abo apotre reka tugaruke kuri umuntu unganisha indoa uhuza indoa akavuga ngo kuva uyu munsi mubaye umugore n'umugabo nyuma agaza hariya kwitangaza makuru akavuga ngo mfite abagore pastor umupasiteri bishop umusingana namaze kumuvuga ngo twabatandukanije n'abagore kandi ari we none iyo ndowa abandi basore bazaza ngo abahuza nukuvuga batazaduhuza namara fatira umugore wanje ahantu none murakabona ivyo biri uko intambwe zije imbere mufise nizi no uko bimeze ga dore uko bimeze twebwe duhaguka hano kubanza gusobanura ikibazo uko kimeze ubwo batwangiye muri izo nzandiko twanditse bakanga ko twitaba kandi impamvu bangaga kutwitaba turayizi nuko batofata ivyemezo bafite bafatira ivyemezo none bakavuga ati aba bantu turagenda nabo duhure nabo tuzi ko bavuga ukuri nidushika hariya bazadutsinda none nitumara tubabwire ngo titwemera turaza kubaza kandi botsindwa u Rwanda rukibafise rukiriho ariko u Rwanda narwo uriya mugabo yaratujaje turamusengera nawe iminsi yiwe urabona umuntu urya tahage uti Kagame arajya ntahage no ahaga umuntu urya nibyo afite za mirenge yatunze bimumarike kuko ikindi kibazo je shendekera umunyamakuru je shendekera umunyamakuru donc urumva nawe afite ikibazo n'abamurwanya barabivuze baravuga ati uyu mugabo yarajegeye mu mutwe kujegera ko mu mutwe nuko yajahaje abanyekongo abesha amahanga ngo arimo arashaka kutubengera atari byo ajana nyine igice cacu aducamo kabiri biremera abantu bacu baravyemera bari abanyarugabo twari twiringiye abaturage bose babakurikiye kurya ikibi ngo coba ica handi ugaseka mu bandi ariko iyo kibaye iki wawe abandi bakaguseka bitera isoni kingungwa wewe uje Bujumbura uno munsi ushitse hari amakuru ya bene wanyu bariko bakwiragiza hose yuko hari genocide ihonyabwoko riko rikorerwa abanyamurenge rikozwe n'ingabo z'abarundi uno munsi mu kiganiro bavuze ati nashitse mu Burundi nsanga hari umutekano hari amahoro kandi uko biri kose baramukije bene wanyu hari inyandiko ziriko zirandikwa hari abantu bafashwe mpiri mu Minembwe abakecuru n'abana baja mu ibarabara bagiriza igisirikare cy'u Burundi yuko bigomba kubagirira genocide rikiraba ibi nabiriya ababivuga ni bari abagabo biwanya aribwo barugabo harimo nabo badereki basumba mu za Mahoro Peace Association nabakanyiki babipropage ahantu hose ariko hakaba na Sebakiyana nawe yasoje ikiganiro kandi ari hari mu misozi wanyu nyene avuga ivyiza by'umutekano ubwoko bw'abanyamurenge bafise ahantu hose akontorwa n'abarundi uravyumva uno munsi tukatuko turumva impfu n'amabi yose yabaye mu banyamurenge biriko bigana yuko vyerekana ko ari u Rwanda rwabigize none uburundi ko duheruka batubwira ko bwaje gutabara tukaba dufise hano mu gihugu abanyamurenge barenga 30 bamwe bahamaze imyaka 30 nyene 40 hari abantu baje abakobwa abana b'imisoro baravyara bafise abuzukuru ngaha ibi bintu
aya majambo y'amatamikano nibaza ko ari amatamikano kuko n'ababivuga baze ko atari byo ubwo bitubwira kwiki bigamije iki ninda bibatuma u Rwanda bamwe bagwageza ko rwabamaze ruvuze n'ivyemezo n'ibitigiri by'abapfuye n'amatariki naho bapfuye baguye uburundi gushika no munsi nta muntu numwe w'umunyamurenge bovuga ngo naka wo munzu kwa kanaka yishwe n'abasirikare b'abarundi ntawe bovuga ngo mu gice kanaka itariki niyi abarundi bagavye igitero ku banyamurenge barabica ahubwo iconze kimwe n'abakomereke muri za Rede Tabara bishwe kandi nizo ngabo zavuye u Rwanda abarundi bo bagiye kubatora barabavuza abandi barasa abansi babo babamora n'umutekano uno munsi bihindutse gute kugira ngo Burundi bwatanze sacrifice zingana uko zose zukuza kubatabara ngo muhindukire muvuge yuko Burundi bari kubumara abanyamurenge bugira genocide nico kibazo urakoze ikibazo cy'u Burundi n'u Rwanda kuba muri Kongo ntibihuye biratandukanye kubera ko leta y'u Burundi yahamagawe na leta ya Kongo birayibwira ngo muze mudufashe murabyibuka uko byatangiye East African Community ariko ukuye na East African Community hariho ibihugu bita ngo ni uburyo bilaterale uko ibihugu bikora bibana bifashanya iyo bifite imipaka bahuriyeho rero Uburundi aho buri kugeza ubu nyine hari umutekano bari mu bibogobogo bari ku ndondo hari izizo hasi zitwa Rurambo bari ku ndondo za ruguru za Bijombo aho waruvuze baseba bari nta muntu n'umwe urapfa yishwe n'igisirikare cy'u Burundi hariya mu Minembwe agace ko mu Minembwe gusa niho hishwa abantu hapfuye abantu jewe na telefone ze Matama mu minsi yashize abase Matama ko watabaye makanika yaragiye ko watabaye ni gute wotabara hagapfa abantu 40 n'imisago bakagwa mu mazu abajya bagwa mu mazu na abantu bari bafite ibitekerezo bitandukanye bakaba challenginga bakavuga ati no ibi bintu ni biki turi mu ntambara z'amafuti nimuve muri ibi bintu donc umvega nkubwire rero ku bintu bimeze intambara iri mu Minembwe niho hapfa abantu ariko ku ndondo nkubwiye izo ndondo zombi nabibogobogo hari umutekano donc ikibabwira ko ari abanyarwanda bababwira ngo bavuge ko leta y'u Burundi hayikora genocide bakandika inzandiko nkuko bivuze nukugira ngo leta y'u Burundi have donc babone uko bakora ibyo bashaka ico nico cyonyine kuko leta y'u Burundi yababereye inzitizi zo gukora ntaguciriyemwo kubera ki havuga bo Minembwe bakavuga ngo abasirikare b'abarundi bagomba kubagira genocide kare tuzi yuko atabasirikare b'abarundi bari mu Minembwe nawe uzumve ntabasirikare b'abarundi bari mu Minembwe umuntu yokora genocide ahatari kandi ahari atayirikira havuga umuntu basigaye babesha bakabesha n'ibintu bito bitagaragara no kubesha bakananirwa no kubesha ukavuga se abantu niki bashaka ko bimaraho niho navuze ngo ikibi cobayica handi ugaseka mu bandi ariko ikibi kiri iwawe tuzi intambara ico zatumariye ico zatuzaniye consequences zatubayeho none kugeza n'ubu nyine wabivuze idoha nta kibazo cy'umunyamurenge kivugwa wapi aho none ikindi duhaye turwanya kugeza ubu nyine niki agahayo gusa agahayo niko mukita namwe agahayo gusa ubu barashaka ngo leta y'u Burundi ngo nibisa abanyamurenge byazinaga y'ubututsi n'ubuhutu bashaka ko kubyumvikana cyangwa ko occupation de kibo byarananiranye umurundi ari yari umurundi nave hariye ubwo ntigiye barejwe ry'abanyarwanda rivuga leta abarundi kuba ngaha bitunaniye kuhafata bitunaniye kuhaba
reka none ducishe. Uvira kubera ko itafashwe ntimwabibonye mwabagabo Uvira kubera ko itafashwe bari bazi ko binjira Kongo bakagenda uko bashaka none ejo bundi bamwe bari kwavuga n'abaturage bavuga ngo Uvira ko idafatwa tibamenya ko abasirikare b'u Burundi bahakubise amajanja kandi igisirikare cy'u Burundi ndacemera kiriyemera naco kiriyemera kuko n'abagabo ntabwo igisirikare cy'u Burundi kigenda hano mu Burundi ntihaba amoko kuko aba mu Rwanda yatwe kiravanze ntabwo rero barashaka kugira ngo bagaragaze aho babikura ari amakuru bayakura mu Rwanda kuko u Burundi burabazitiye burabahagaritse mu bikorwa bakoraga ijambo rya mbere sinabwiye ko Red Tabara gahunda yayo kwari gukura abanyamurenge wacu iyo gahunda deja yarapfuye zanzira igihumbi tizaya zikora zirahagaze none ubwo zihagaze rero ni leta y'u Burundi izihagaritse kandi bakavuga none bakananirwa nka Ruberwa cyangwa Nyarugabo Ruberwa we yavuye muri politike Nyarugabo akananirwa kuvuga ngo avugishe leta ya Kongo niyo yatumye yayimvisa abarundi akaza mu barundi ngo abarundi ngo mu minembwe sigitegaho ninde uzi ko mu minembwe twese ndituzi ko atari igitega karaduha geography turayizi icyo cyo kibazo ngo abasikare mu Burundi ngo bari muri Kongo ugura gute tazi impamvu umuntu wize amategeko urumva asubiza abantu inyuma ni ibibazo afite yararwaye mu mutwe njewe niko mubibona ni malade mental nukuri kuko niba umuntu muzima azi impamvu igisirikare kiri mu gihugu kandi azaho kiri ko hari umutekano ntaco borera Burundi bunyine ntaco barakibuze ntakihari barakibuze ndakunganiye gato amashirahamwe mpuzamakungu yose uhereye kuri yawoni hari amaraporo yerekana amabi u Rwanda rwakoze wanyu muri Kongo Union Européenne uraze ko hirwa kubikora amaresolution yarashizweho yaratowe ukaraba za Human Rights Watch ibyo byagiriza u Rwanda n'igisirikare cyabo nta raporo nimwe y'abamenyesha makuru bajya bitare journaliste d'investigation barigera batanga ku barundi uno musi mwebwe muri ko muvugirwamo ngira n'uyo munyarwanda nyene nimwe muri ko muravuga ngo barundi baratumaze bigasha byongera bikavugwa n'abari mu minembwe bakagiza igisigaye cyo Burundi kandi mu minembwe atakiriyo ta position y'abasirikare barundi ni mu minembwe tekeriza uravyumva ukimva uti none ubwo niko bari nk'ijwi ryo gutsindwa intambara bavuga ati intambara y'amasasu yatunaniye reka turabe ngene ducisha mu zindi intambara abandi bumva icyaha cya genocide kiraremereye ntibaje gucemera baravuga batereka dupfunde dutekera dutahe bakibaza yuko abarundi ngira bo hava bagira batereka duta ama position tubabise mukora ivyanyu twesho cyane kitujeko ivyo bintu rero bakwiye kuraba abariko barabivuga no musa aricyo niko ndagomba kubaza nshembariza mu kindi uco wogera nabonye Rwandiko rwa mahoro uno musi yandikiye HCR sivyo avuga yuko impunzo z'abanyamurenge ziri mu Burundi ziri mu mutekano muke zisugerejwe kandi zisugerejwe na leta zihaye indaro kuko nakare iri kitegura gukora genocide iri kikora genocide yo baje bava muri bene wabo hariye mu yindi mvugo kwandikira HCR niho ugomba kuvuga ati HCR ni yimure abanyamurenge bakore mu Burundi sivyo kandi kwimura mu abanyamurenge uno munsi ari mu Burundi yeske iyo tangazo barababajije uno munsi Burundi bwovuga bati sawa nimba abanyamurenge muri hano mwese mwanze muvuga yuko muri mu mutekano mugende twebwe reka tubugurira imiryango mugende bavuga ko bugururirwa umuryango ujahe baje Kongo baje Rwanda kuko Rwanda rubareka amakora babo sivyo ntimubona yuko hariho conference yabaye mu Bwongereza amatariki sindayibuka neza yatoye abagabo b'abanyamurenge b'abanyabwenge baje kubikorera muri university mu Bwongereza bavuga inkomo ku histoire y'abanyamurenge bose bahagenda bavuga yuko finality kaba abanyarwanda nimba bariko bemeze isi yose ko abanyamurenge bari abanyarwanda hakaba ari umunyamurenge bari mu Burundi b'impunzi we ndumva ko ari nk'ijwi rivuga riti ejo mu gitondo Rwanda ruzovuga ruti
nyabona uburundi budufitiye abanyagihugu bugaranye niba barekure batahe bazi wayo ni mu Rwanda si yindi nzira muri zimwe z'igihumbi zo kuba hariya kugira mu Rwanda cya kabiri umunsi uburundi bwovuga bati sawa reka twugurure imipaka niba mwemera ko muri abanyarwanda mwitahire banyamurenge muri mwugenda ijambo rega bakigongo izo bibazo uvuga umuntu wese uvuga ko umunyamurenge ari umunyarwanda njyewe sinemezanya nawe rwose ndumva mfite imyaka 50 irenga amateka nize nasomye ntabwo byemera ku munyamurenge tuzi origine y'umunyamurenge nta handi huboneka umunyamurenge atari muri Kongo icoco tutiriwe tunagitindaho umuntu ubivuga none ni inyungu n'ubwoba niki n'ibindi ni umubeshi n'ibiki ibyo byo tubishire ku ruhande rero kuvuga ngo umunyamurenge ubu nyine ngo u Rwanda we muzanzira igihumbi ibo bafite nyinshi sinzi ko bageze ku gihumbi bavuze igihumbi ubu bageze kuri 800 birashoboka ariko twebwe turahagurutse turahari n'abanyamurenge bariya babeshwa baza aho bamaze guhagarara sinizera ko uburundi ubugende bwo bakingurira ngo baje mu Rwanda ahubwo nijyari abanyamurenge bari mu Rwanda babireka bakavuga ati twebwe tubise twigira iwacu mu Rwanda nje nibaza ko leta y'u Burundi tobahakanira ko baje mu Rwanda no ikindi shakabiri nabo barimo barisenyera bonyine nukwisenyera kuko niba batagiye muri Kongo umuntu yahunze igihugu ubushaka ikindi gihugu kiguha none mahoro yabategura ikindi gihugu mahoro nimbibona ko mu Burundi nimbibona ko mu Burundi umutekano wabo udakwiye ikaba ariko ya leta hahise yateguye ikindi gihugu ikihe ijana mu banyamurenge bari hari gutegura umunyamurenge igihugu nibiriya nivyo babeshwa mahoro daboro ni waringa sinzi ko muyita mwebwe ni phantom ni gihumbi tayihaba kuko mahoro biyitiriwe umunyarwa umuzungu witwa Mauro oya Adere kibasomera gusohora video ni audio ndanayivuze mu telefone avuga ati kubera ko abantu mugomba kunyentimida muvuga ngo nkorera FPR atari ko ndayikorera je nyene ndayikorera nyene yere bivuga ati niyo nkorera aravyemera narasikumvise ati kandi tubona kurukiza agakiza kabanya kacu kari mu Rwanda buri urupfu rwabo ruri mu Rwanda urupfu rwabo ruri mu Rwanda neza urupfu rw'abanyamurenge ruri mu Rwanda gute kubera ko impamvu ndavuga impfu z'abanyamurenge baguye mu Rwanda jewe mfite umwana wa mushiki wanje uyu n'umwaka wa 7 twaramubuze yaraje avuye mu Rwanda za hano mu Burundi ngo agere Butare arabura kugeza umwaka wa 7 ubwo ntiyazize wewe birashoboka umwana wa mushiki wawe yarazimanganye arabura pe turashakisha turatelefona uwo niwe mvuze ndavuga babukuru ntwari ba Dr Kigabo ba Dani uriya wose uriya hari abandi bafunzwe imyaka tutazi porte dispari harabaguye mu gihugu nibyo tuvuga hari iwacu mu gihugu none uvuze ngo abanyarwanda nta mahoro batwifuriza yababeshe kubera ibyo ama preve mfite yumvikana rero u Rwanda ni urupfu rw'umunyamurenge none abavuga ko Burundi buri kubaga genocide wewe Burundi nawo ni kuvuga jewe ndimo ndavuga biriya biremwa n'u Rwanda kugira u Rwanda igihe cyose rushaka uwo rushiraho ibibazo byarwo Kagame ntiyemera amakosa yakoze azorinda aje kuzimu ataremera utuzi impamvu bazanye Kabila reka mbivugeho gatoya Kabila bamuzanye kugira ngo bamuhe intambara uribuka inama yabaye Nairobi ya opposition ni Kagame wari wahamagaye Kabila aramubwira ati none ugaragara hamagara opposition ize ngiye gukura abasirikare banje muri Kongo ngiye kugerageza amahanga angeza mbuzo konge none rero kuri nama murebe mwebwe ko twobarekera igihugu mukakiyobora mukagenda mugakora ibyayo u Rwanda yari icyo rushaka ko ruba protege
donc rugira gusi igikuta igituma rwangiza umutekano wa Kongo n'ukwiba Kongo n'ukurindira umutekano wa Kongo kuko abanyekongo bacitsemo kabiri ntibotera u Rwanda ariko finally kubera ko tumaze kumenya ukuri kuri ibintu byose ntaho bagifite bihisha urihisha inyoni imwe izayihisha gukingo igashira umutwe mu musenyi iki kibiri cyose kiri hasi kiri ku musozi u Rwanda niko rumeze rurihisha ariko nanone bikanga bikagaragara bigasanga ko akundi inkende urayibona yurira igiti amatako yayo agarushaho kugaragara abantu bose bakayabona bwambure bwayo rero biriya n'u Rwanda rukora ariko twese turabizi malere ya Kongo n'u Rwanda amahoro ya Kongo n'u Burundi kubera ko bwaje nje twarasenze abanyamurenge duhuriza hamwe tugasenga twavuga ngo mana uduhe ubutabazi redi tabara yaduteye makanika yabivuze ngo yaturutse he nzotudugutwo tubodi yaturutse mu kadomo yaturutse mu kadomo mu Rwanda ntabwo umuntu azazaza adutegurire ibibazo nico cyatumye bamwisha kubera impamvu z'uko ya identifiye nabo ukuntu ntwari yaravuze ngo redi tabara uko yaje aho yaturutse baramwica umuntu wese uvuze ukuri mu Rwanda arapfa utizera makanika yishwe n'u Rwanda yishwe n'u Rwanda umuntu wese yerekanye bitagenda neza baramwica hari umugabo umwe numvishije wavuga ejo bundi ngo uramenye ngo ntukajye utekereza cyane ngo ushobora gutekereza cyane ukabizira utekereza buhoro ugendane n'abandi nutekereza cyane wowe bizakuzanira ikibazo tekereza nk'abandi gendawe undi musirikare w'u Rwanda aravuga ngo nimuzamune ibibazo ngo nimukaza muvuga ibibazo ngo wimbakobo ngo ushiremo ibibazo hari hasi ureke kubivuga birakunda ko abanyamurenge mugiye hamwe mushobora kwikura ku Rwanda mukiganzura hama mukaronka amahoro bose kuko ubumwe bw'abanyamurenge bwaradukamiye kuva kera data n'abasogokuru babaye mu umunyamurenge yakundaga inama ikintu cyakorewe mu nama mukicara gutya nico kwagara bivuga umukicara mugacoca amagambo mukavuga ngo turashaka kwibi bikorwa iyo mwabyemeraga mwese mwabigenderagaho ntabwo tutagendeye ku nama birashoboka ko tugendera duhura tukaja mu nama kandi niho birimo kugana ubu turabyizeye kubera bigana dufite abantu bakomeye muri leta dufite abantu bakomeye hose aho abantu bagira turavugisha ukuri ntituzoreka ko abanyamurenge bahura n'ibibazo tuzokomeza tuvuge umwanzi n'izina nitubizira nibyoga si nguko bambwiye ngo barimo baranshakisha mubiki nitubizira tubizira ariko tuzira ukuri Martin Luther King munabyibuka muri Amerika yashatse kuba perezida wa mbere w'umwirabura tuzashoboka ariko arwanira uburenganzira bw'umuntu muri Amerika donc turimo turarwanira uburenganzira bw'umunyamurenge ariko si n'umunyamurenge gusa n'umunyafrika kino gihugu ndacishimiye sinobabwira amahoro ngifite hano mu Burundi Uburundi ahubwo uko bavuga nasa u Rwanda iyo bagushaka mu Rwanda nda mahoro haba gusa guceceka ukaba mu mahoro ufunza kanu nibamba baremporere tumadusira basozera twama tubona umurundi misi samagomba guhereza ukuri ku kijanye n'ino ntambara muri kiranye ni Isidore Apotre Isidore Mbayahaga mbega mwamwiyumva gute mwebwe mukene ko murenge na minembwe yo zironka amahoro umunyamurenge agashobora kuba wiwe atari impunzi mwakira gute intego n'intumbero ya Apotre Mbayahaga mu gutanga ukuri kuri ko yaba mu buseruko bwa Kongo nabivuze mbere ni nk'Imana yadutabaye kuko iyo tuvuga twebwe abanyamurenge twenyine titugira abandi bantu badufasha kuko nje nkimwumva bwa mbere nahise numva ko muzukuri ibibazo byacu birazwe bimaze kumenyekana n'umurundi arabivuga kandi akabivuga uko tubishaka rero nabivuga ko ari nk'Imana nkamara aba bantu nk'abamarayika b'Imana baza kuvuganira koze yacu donc turabishaka turabyishimira turabashimira kuko dushimira na leta y'u Burundi kubera dutabaye ariko abatabyumva ko ibatabara nika kwa kundi Isiraheli Abisiraheli ngo bariwe n'inzoka Imana ibwira Musa ngo areme inzoka umuringa ngwireba wese arakira abantu bamakomeza kureba ibikomere byabo ntibarebe ngo bunamuke barebe inzoka nubwo turimo abatareba ukuri abatareba icyo abandi bose bumva
ariko bakaguma kureba ibikomere byabo kuko imana iruta ibikomere iruta ingorane dufite twunamutse tukareba imana ndayivuga nk'ukuri twunamutse tukareba ukuri twese twakira aba baradufasha rero ba apotre baradufasha mu buryo bwo kumvikanisha ikibazo turabashimira cyane ndizera ko abanyamurenge benshi bamushimiye natwe nico duhagaze kugira ngo tuvuge kugira ngo tumushimire dushimire na leta y'u Burundi murakoze nyakwa apotre tubanze n'abasoze aho ibanga nibango mwihaye cyo kugira ngo ntihagire umunyafrika asubire kwicwa n'umunyafrika iyo mwumvise aba bamaze imyaka myinshi bari impunzi babakengurukira mu vyakira gute bo bwa mbere hoho Paulo yandikiye Nyikorino cyote cya kabiri umenga 18 kuri 13 ngo twebwe ntidushobora kugwanya ukuri ahubwo duhengamiye mu ruhande gukuri jewe saba gusa nukuri y'umuntu agize ikintu cy'ikinyoma beshero nuva ndiko ndaribwa iyo umuntu agize ikintu kitari cyo canke yitwaye naba kigomba kwigira uko ashaka mu buzima busanzwe je abantu benshi ndabarabira muri miliwari y'ijambo ry'Imana kavuga nti wapi ko umuntu wahamagaye kuvuga ubutumwa bwiza ngomba kubwira umuntu kuri kamubwira ko ivyo ari mwe atari vyo kandi bimufise kwingaruka rero umuntu umwe ngo nigeze kubaza Isaki ngo arayibaza ati yego ninde ahora kwibutsa kubika hageze kutigera ucererwa na rimwe Isaki aravuga ati Imana mukundema yashizemo iyo code yo kumenya ko hageze kubika nta wonyibutse rero jewe nibaza yuko umuntu wese yamenye Imana akwiye guhagarara n'umuntu wese ariko arenganya akwiye guhagarara n'umuntu wese ariko aragwana intambara y'ikinyoma ahagaze mu kuri ugahagarara nawe nico gituma kenshi aba bantu je ndabafise ko ni na souvenir tari ntoya je namenye Imana kuberaho nakubwiye nabanye nabo taramenya Imana mbona ingene basenga mbona ingene begera Imana ndabigere ngo tugane nkuvana abantu bijya nka mugayo n'abantu bivyitegererezo ndavye ingene bashigikirana kababazwa n'ingene uyu munsi babaye nyende nk'ukuntu mega n'ingabo zitagira umutware ugasanga abantu b'abagabo bategeza kubona ko bohuje abandi babaye udusimbira hamwe canke bararyana bakaryanira mu bana bakaryanira mu bagore bakaryanira mu maso y'abatwenga batanabakunda kumva mfise umutwaro wo kubona umunsi umwe bageze insinzi kandi bageze kwiyubaka bagasubira kubihanga nyene rifise iteka nitekane urabona kuvyo ushikiriza n'ubutumwa ushikiriza ko bashobora gusubiza hamwe ku buryo babihanga ritekanye rigifise iteka nitekane ibinani y'abantu Imana irabishobora ubwo ndibaza yuko umunsi umwe hari gihe imitima n'abajya batari ko bagendera mu kuri imitima izobarya umunsi umwe Imana izohagurutsa abagabo nyene bagire bati turunga bene wacu nabaga bemera kuvuga ati turemera guhamwa turemera guhigwa buhongo turemera no kuzopfa umunsi umwe ariko tuvuga ukuri burya ukuri gaere nubwo kogwana ari konyene kuhagwanira mu ngabo ibihumbi z'ibinyoma umunsi umwe insinzi igiye kuvuga havuga ukuri ko ariko kwatsinze ni byiza yuko abantu rero batoraba uko bangana batoraba na taye y'umwasi bafise ingana ariko bagahagarara mu kuri kuko niho ruhande Imana ihagararamo rero nkibaza yuko niho bova bakagira ati tidusuye kwagiriza umuntu ikinyoma ndababara kuko ndi umuntu akurikirana twigoro twa leta y'u Burundi ku banyekongo misi yose nzi sacrifice batanga kugira ngo aba bantu babone amahoro nzi ingene kandi sugushimwa bashaka bafise yuko bagomba kubona akarere gatekanye nimba hari uwo bazibiye yagiye kubagwanya kubica abatabagura akaja hagati yabo uno musi ukaza wumva bamwe bagiye gufasha wa mwasi gutuka wagiye kubatabara niho rero mpura nimwe kavuga ariko kweri aba bantu uyu mudayimoni yabateye ko jenzara abantu basenga berekwa banavugishwa je mfise n'ibintu byinshi bamvugishweho kera kandi byashitse naho mpagararaka kavuga nti Imana iconze ntiheba abantu bayo umunsi umwe nzi yuko bazokwikangura bakikangurira muri bwa bumwe bakwikangurira kumenya ikibereye hama bugasubira kuba abantu bazi ico bakwiye gukora umwasi wariwe n'utari umwasi nico nibaza yuko cyo tuma natwe tudashobora guceceka mu gihe tubonye abantu nk'aba bariko bagwa mu vyago bagenerwa n'abandi
tubibonesha amaso akanwa kacu nikosheceka. amen. kubona hari abanyamurenge bagomba kwagiriza leta y'uburundi ko iriko irakora genocide muri buseruko bwa Kongo uvyakira gute nk'umuntu abikurikiranira hafi? Nta nyambi buragahonzi ibihemu vyamyeho mu miryango yose yo mwisi tihigera haburamwe umwe canke babiri usanga ari ngorana ari umutwaro ku miryango, ariko nabo nibaza yuko burya umuntu arasiga ikimwiruka inyuma muga ntazosiga ikimwirukamo. Burya mu mitima yabo nubwo akanwa kabo gasohora ikinyoma mu mitima habaye ukuri, kandi ko kuri nzi yuko umunsi umwe kuzobandanya kwatsa umucanwa muri bo, umunsi umwe bazokwihana bapfukama imbere y'abavyeyi babo, bapfukama imbere y'amakungu bavuga bati mutubabarire twabaye ibikoresho ariko ukuri nguko. Hamiki naco bakwiye kumenya urupfu rwisha abantu n'umutego baguyemwo n'uyo biraje kubona umuntu ariko agutuma kwica abantu yinyegeje inyuma yawe, kuko ivyaha byose biriko bibera mu ntambara harya nta nakimwe gitakara barandika za CPI zizokora amakungu azohaguruka avuga ati hari ivyaha vyakozwe na mwarijya bigenda vyandikwa ajya amaraporo yose ubona ntatakara, ukazobona hagiye kwisigura wewe wabigutumye yiryamiye mu buriri kubera ko mutega abantu bawugwamwo. Umuntu akaja kuguteranya no mubanyi ahaguteranya n'umukunzi ukavyemera, nk'ubu abanyamurenge bariko batera ivyondo uburundi bagatera ivyondo leta y'u Burundi bakirirwa baracafuza umukuru w'igihugu cacu, kandi wewe yirirwa avuga ati nkeneye ko abantu bagira amahoro akaja kubagwanirira. Ntibiri muri responsabilité ziwe gasaba twaraga umugabo akavuga ati uko biri kose nanje umubanyi niwe muryango ndahagarara amabingi ntasubira kuba canke intare ngo zibatabagure mbona ndahagarika y'umwami wanje nanje mujyameho. Umunsi umwe bazohuza amaso, bahuza amaso no Burundi, bahuza amaso na president w'u Burundi bavuga ati yewe uyu muntu twaramubeshe twamwambitse iceyi kandi yari umutabazi kuri we. Reka ndakubwire kurya bajye babasuka atari ryambere babataye mu rudubi kandi bakongera bakabata no mu bibazo bakabahunga. Uno munsi kubera koza bakeneye baracabakoresha, ariko wibuka ikintu kimwe umuryi wibazoka iyo yihekenye ubusose bugaheramo igikorwa cyanyuma akora no kwicira. Umunsi bo barekura bakabacira bamaze kubateranya na bene wabo, bakabateranya n'abarundi, bakabateranya na Kongo yiwabo, bakabateranya n'isi yose, uwo mutwaro uzoba wikoreye nde? Sibo bonyene. Rero abantu bakubita agatima mpembera babanze barabane mu maso bashire ku munzani ico bapfa nico bapfana. Abanyamurenge bavuge rumwe, nimba batumvikanye ntibahungane ahubwo nibegerane bavuga bati mbwira igituma ntumva ivyabo, noneho bahuza ivyabo bose bakure mu kuri bahagarare muri uko kuri. Naye hande kuvuga ngo bazokizwa n'u Rwanda bazokizwa ngo n'umuheto ngo haje ngo M23 ya mbere ya gatatu ni ya gatanu izoza ni ya gatandatu, ariko ubumwe ni nguvu. Rero birinde kwiteranya n'isi yose, binde kwiteranya no Burundi kuko turabiza abanyamurenge bamaze kuba inshuti zacu. Hari abarongoye bashiki bacu, hari bashiki bacu abakobwa abanyamurenge barongowe n'abarundi uno munsi bariko baravyarana. Ibintu biriko bigenda umuryango wago kunywana mugabo umuntu akaza agatama gakara umucango kaka wakirabira hirya akota hariko hasha abandi yaturiye. Ibi bintu bagende babirabe neza kugira ngo ya mavorere yabo agaruke. Ntibagwanye igihugu cabo, ntibagwanye umubanyi mwiza, kandi bariko basukwa ubasuka atari ryambere basutse. Mu kirundi bavuga ngo igiti nikora mu jisho kabiri, iyo kije ukemera ijya kabiri kiziga kirimenye naho nuko ku impanuro Apotre Bayagashyize abahaye hari cyo usigarana ga pasteur Nuti? hari cyo uvuga ko izi mpanuro imbere yuko dusoza ikiganiro? Urumva nanje impanuro notanga ku banyamurenge tumaze igihe mu ntambara, tugomba kuzihagarika. Ibintu by'abavyeyi biwacu ruguru bakuru bakuze badata nabo twabanye nabo nabasogokuru. Umuntu yakuze ntaja mu binyoma ngubwo bamufatiye imbunda kwijose. Numvise umusaza umwe wacu ejo bundi avuga ngo baseba tafoke biki, yaravuga
ndareba uyu musaza ibi bindi avuga kandi nzi ko ibyo avuga ari ibinyoma kavuze ababyeyi b'iwacu abashefu aba mama b'inararibonye abasore umuntu w'umusirikare utwaye abandi ni gutatumva ko ukuri kugomba kuvugwa akazana ibinyoma yahawe akaba ari byo avuga propagande yo kwica abandi kubaryamira mu majoro akarasa se w'umwana na nyina w'umwana maraso agashabukira ku bana izo ka mu minembwe zarabaye umunyamurenge arasundi umunyamurenge akarasa undi bagaze hafi tekereza none naratangaye ndavuga se yeme mw'abantu umwe umunyamurenge araje nijoro arasha undi munyamurenge harika barasha umunyamurenge umugabo agapfa cyangwa bakarasa umugabo n'umugore umwe agakira abana baraho ndavuga se ubu aba bana bazakurira ngo buce umunsi umugabo witwa chef Sebatutsi yapfuye hari umugore watanze ubuhamya aravuga ngo nawe yabuze uko avuga arahaguruka uwo mugore aravuga ngo mwabagabo umwe ngo mudukureho iki gisuzuguriro ise wa chef Sebatutsi yishwe na mayimayi none Sebatutsi yishwe n'umunyamurenge aravuga ngo mwabagabo ngo nimba hakiriho umugabo ahaguruke ukirebera abandi atari umugabo w'urugo rwe gusa nimuhaguruke mudukure kino gisuzuguriro yewe ico kintu reka ico ndangirizaho nje mbabwire ngo muzi ukuri dufite ikibazo none uwo mwana nimba afite imyaka 5 tuvuge mu myaka 15 azaba afite 20 azi ngo ni umunyamurenge wamugize imfuzi uwo mwana azinjira igisirikare azakora kandi ababica turabazi nta muntu uzuraswa ngo ayoberane imiryango yabo irabazi bamwe bakafatwa ntibabakurikirane reka ndangirize kuri iki hari umwana umwe warashe witwa uwo ni chef Sebatutsi mvuze witwa chef Abatu nawe ni umushefu umwana wamurashe nzise inzi nyina ahungira Kalemi ni ukwambuka donc ukagenda na shipe cyangwa ubwato arambuka uwo mwana ngo ashike iri Kalemi abura amahoro akaryama akarota ngo buce yijana mu gipolisi uwo mwana ati narashe umuntu narashe witwa chef Abatu uwo narivuze ni chef Sebatutsi mutabitiranye chef Abatu wamurasiye hehe mu Minembwe wamurasiye mu Minembwe aravuze uko byagenze ntugomba gukurikiranwa hano Kalemi ni muri Shaba subira mu Minembwe wowe urasubira Sud Kivu hajya wamurasiye umwana ahitira Bukavu ngo ashike baramufunga menya amakuru ko mahoro ihayishaka ifaranga zo kumukuramo ngo atavuga amabanga mahoro kandi ishira hamwe y'abanyamurenge rigomba guhiga imukure muri tekereza imukuremo ngo atavuga sekre zo kwicana kurumva aho hantu sinoza hano kuri kamera ngo mvuge ikintu tazi dufite aho tubikura ba data bakoreye boko imyaka 50 data ari umuyobozi kandi uzwi n'abantu uriya ruberwa nigeze kuja kumureba hari ya Nairobi ndamubwira nja kuri ntuze kuri reception ndamutelefona ndi mwene Kingungwa nanje ko none Kingungwa uri hano Nairobi yari vice president haraza ngashike Kingungwa isora nta muntu utazi papa mu banyamurenge bose sinoza hano ngoze hano kuvuga ibintu ntazi ibyo nitubivuga ingaruka zibeho ni ukudushakisha nukwicara tugacoca ibibazo turamira abana igihe kihaye kiza mu myaka iri imbere nitubiba urwango icubibse ejo sarura wo bibishimbo ugasarura ikigori bibaho ubiba icubibze ubibza amahoro ni usarura abantu baraje ngo leta y'u Burundi ngo bamamaze ngo bavuge ngo leta y'u Burundi ngo iricana aho iri hose nta muntu yishe ngo ikinyoma kibe ngo kibe gusa gifate ufite ibibazo bikomeye Imana izodusange ariho ndangiriza umukozi w'Imana turashimira no mugabo Apotre
urumva ndi umupasiteri sino ibintu twagiyemwo twashatse kugira ngo abantu bumve basobanukirwe ariko abantu bazumva tumaze kugira icyizere ndagushimiye cyane Pastor Kingungwa ku muco n'ivyiza n'indemesho haye akarere kanabanyamurenge harakaja mubwira bari murenge bazobiraba n'abanyamurenge bose bakurikira kino kiganira akaja mu kanyu bose girana nakanye oya nukubwira Imana nukubwira abantu bagisenga bacumva ijwi ry'Imana ndi apotre nti yavuze ngo abanyamurenge hari ivyo bamuhanuriye biraba nimba hakiriho umuntu ukivugana n'Imana natabara tutabara imitima yacu duhinduke guhindura abantu n'uguhinduka d'abord wenyine introspection abafaransa ariko bavyita ni faire revivre grâce à la mémoire les états de conscience umutima kugira ngo uhindura abantu urahinduka ukabona guhindura abantu abanyamurenge nibahinduke Imana izadufasha nico nababwira ndagushimira cyane Pastor Kingungwa wakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu uzoturamukiriza abari muri Amerika ego ndabashimira cyane namwe Apotre Mbayahaga ryari iteka ridasanzwe gusubira gorana akoze namwe ego nuko nibaza ko ari cyo usigarana wagisigaranya ariko nta giciro gishobora kugurwa amahoro ni harambere amahoro ni harambe abantu bose Imana yamye ku isi umwe wese abamuremeye abari haba kiretse avyishakiye kwapfa labura ati baba service urahushura umushuro none